Turagushimiye kandi tuguhaye ikaze gukurikira ibiganiro bya Dezo mu TV umunsi ku munsi dukomeza kukubuza kudushyigikira ukanda kuri subscribe ndetse no kuri notification ndetse tunakwibutsa gukomeza kwirinda icyorezo cya coronavirus ukaraba intoki n'amazi meza ndetse n'isabune uguma mu rugo wirinda gusuhuzanya ndetse ukora bya bindi byose biri mu mabwiriza kugira ngo dukomeze turinde ubuzima bwacu tunarinda ubuzima bwa bagenzi bacu maze ibintu bikomeza bigene neza iki cyorezo tugitere ishoti uko bisanzwe ko tugenda tubagezaho amakuru atandukanye y'ibintu bitandukanye ndetse amakuru yo hirya no hino ku isi. Umunsi wa none turagenda tubagezaho inkuru zinyuranye nkuko bisanzwe ariko twibanda cyane ku nkuru zifite aho zihuriye n'iki cyorezo cya coronavirus. Mu Rwanda inkuru iri kuvugwa ubu ngubu ni inkuru yuko hari bamwe mu bafungiye muri za gereza ndetse na za kashu bashobora gufungurwa kubera icyorezo cya coronavirus. Ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwatangiye gukora urutonde rw'abantu bafungiye muri za kashu ndetse na za gereza zitandukanye bashobora gufungurwa mu kwirinda ko zikomeza kugira ubucucike kubera ko muri ibi bihe byo kurwanya ikwirakwira ry'icyorezo cya coronavirus imirimo y'inkiko yahagaze bakaba batabona uko bajya kuburana. Mwibaruwa umushinjacyaha mukuru yandikiye abashinjacyaha bayobora ubushinjacyaha mu nzego zisumbuye yabasabye gukora urutonde rw'abarebwa n'uwo mwanzuro ariko hibanzwe ku ngingo zitandukanye ziri mu byiciro birimo n'uburemere bw'ibyo umuntu akurikiranyweho. Ku wa 16 Werurwe nibwo imirimo y'inkiko yahagaritswe mu rwego rwo gushyira mu bikorwa amabwiriza yo kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo cya coronavirus. Icyiciro cya mbere kireba abakomeza gufungwa kugeza igihe inkiko zizafatira umwanzuro. Amabwiriza y'umushinjacyaha mukuru avuga ko uwo muntu agomba kuba akurikiranyweho icyaha kibangamiye cyane imibereho y'igihugu. Aha hatanga urugero rw'icyaha cy'ubwicanyi, icyaha cya ruswa ndetse n'ibyaha bifitanye isano nayo, gusambanya umwana, gucuruza ibiyobyabwenge, icuruzwa ry'abantu ndetse n'isubiracyaha. Icyiciro cya kabiri kireba abarekurwa bamaze gucibwa ihazabu nta rubanza ariko hagendewe ku biteganywa n'itegeko ryerekeye imiburanishirizwe y'imanza z'inshinjabyaha. Ingingo yaryo ya 25 ivuga ku ihazabu nta rubanza isobanura ko ku cyaha cyose umushinjacyaha afitiye ububasha iyo abona ko icyaha akurikiranye gishobora guhanishwa ihazabu ashobora guhitishamo ukurikiranyweho icyo cyaha kujya kumurega cyangwa gutanga ihazabu nta rubanza idashobora kurenga ihazabu ihanitse yateganyijwe n'amategeko iramutse yongereweho inyongera yategetswe. Iyo ukurikiranyeho icyaha yemeye kwishyura ihazabu nta rubanza rubayeho ntaba gikurikiranywe ku cyaha yakoze. Icyo cyemezo kimenyeshwa uwakorewe icyaha. Iyo ngingo isobanura ko kwishyura ihazabu bitavuze kwemera icyaha. Icyiciro cya gatatu kivuga ku bantu barekurwa bagakurikiranwa badafunze. Icyo gihe ukurikiranyweho icyaha ashobora kuba yatanga ingwate kandi ntibigire ingaruka ku mikurikiranire y'icyaha no ku muryango nyarwanda. Ikindi kirebwa ni ukuba ari icyaha ashobora kumvikana n'abo yahemukiye akaba yakwishyura ibyo yangije cyangwa bakumvikana uburyo bwo kwishyura. Kuba kandi ari amakimbirane yo mu miryango hakaba ubwumvikane hagati y'ukekwaho icyaha n'uwahemukiwe. Kuba kandi ufunzwe afunganywe n'uruhinja kandi akurikiranywe ari hanze nta kibazo byatera. Ikindi no kuba ufunzwe ari umwana kandi akurikiranywe ari hanze nta kibazo byatera no kuba nta bimenyetso bihagije bigaragara kandi akurikiranywe ari hanze nta kibazo byatera. Aha umuvugizi w'ubushinjacyaha bwana Nkusi Faustin avuga ko amarisiti y'abashobora kuba barekurwa agomba kuba yakozwe kuri uyu wa 5 tariki ya 3 Mata 2020 ndetse ko abazemezwa bazahita barekurwa byihuse.
Uyu mwanzuro ufashwe mu gihe umubare w'abanduye coronavirus ukomeje kwiyongera kuko bageze kuri 82 ndetse guverinoma ikaba yongeye igihe cy'ingamba zo kurwanya ikwirakwira ryayo. Iminsi ikaba yongeyeho akaba ari 15 nyuma yuko 14 yari yashyizweho mbere yagombaga kurangirana no ku wa gatandatu tariki ya 4 Mata 2020. Naho mu yandi makuru, polisi y'u Rwanda igiye gukora umukwabo ku bantu bajya hanze nta mpamvu yemewe bafite. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda, Commissioner of Police John Bosco Kabera, avuga ko abantu polisi zongera gusanga basohotse mu ngo zabo nta mpamvu yemewe n'amabwiriza ya Minisitiri w'Intebe bazafungwa. Aha uyu muvugizi yemeza ko hagiye gutangira umukwabo ugamije gufata abantu nk'abo barenga ku mabwiriza bagakora ibyo bishakiye. CP Kabera avuga ko bidakwiye ko umunyarwanda bamuhatira kuguma iwe kandi azi neza ko byarinda ubuzima bwe. Ashima abaturage bamaze kumva akamaro ko kuguma mu ngo zabo ndetse bakabishishikariza abandi, utabikoze bakabimenyesha inzego z'umutekano zibishinzwe zirimo n'urwego rwa polisi. Nubwo hari abumva akamaro ko kumvira inama za Minisiteri y'Ubuzima, CP Kabera avuga ko hari abandi batabyumva ndetse babeshya inzego yuko bagiye mu kazi runaka kandi atariho bagiye. Aha uyu muvugizi wa polisi avuga ko abazafatwa bazahanwa ndetse ko harimo no kuba bashobora gufungwa igihe runaka. CP Kabera asobanura ibingibi yagize ati abantu dusanga hanze y'ingo zabo nta mpamvu yemewe n'amabwiriza ya Minisitiri w'Intebe. Aha CP Kabera yagize ati abantu dusanga hanze y'ingo zabo nta mpamvu yemewe n'amabwiriza ya Minisitiri w'Intebe bafite, baragira ikibazo turabafata tubafunge. Uyu muvugizi wa polisi yibaza impamvu ituma abantu batubahiriza ari amabwiriza kandi agamije ineza yabo, akavuga ko bikekwa ko baba bashaka kwandura cyangwa se bakananduza abandi. Aha uyu muvugizi wa polisi kandi yanasabye abaturage kutaramirwa mu ngo zabo kuko gusohoka ukandura COVID-19 ari byo bibi kurushaho. Yongeye kwihaniza kandi abantu bakorera siporo hanze y'ingo zabo, ababwira ko ibyiza ari uko bajya bazikorera mu ngo zabo ndetse ko byarushaho kugenda neza. Nawe utarakanda subscribe, kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.